Thung ke Presiden Keri ke Draupadi Murmu ya UCH Vijay Shankar kum ulat ke Jela Meghalaya. Pentikna Menteri Ketenat Ports, Shipping and Waterways ke Sorkar Peng usar Bananda Sunawal ba Anwanra yang kampen roy haki rut wa ke Jela Meghalaya. Mau buram ke IIM Shillong ya kelengkuk ngiyap jong Dr. EPJ Abdul Kalam lapan long ke lempung aji hikai. Yokur takma kanong ya siat sulai ke India ke Manu Bhakar ya ke takma banengkong naga benta ke India ha ke Paris Olympic Arjahar Absal. Ki khubor ki babnya UMP ke Mysuru balajab hadu arsin ganti bat ubalalong Menteri Barim ke Sarkar UCH Vijay Shankar ulai thung banlong kung ulat ke Jela Meghalaya. Udai uai na pedengkin riungut kilat balatung dekat Presiden Keri ke Draupadi Murmu ke bala bujli ru ya kilai ngut ki wepat kilat ke Jela nin kesngi. Vijay Shankar ulai dan benta bat ke kamsan hima menta lalai posnem. Ulai dan bat keseng BJP la slam bha bat kumju ulai dan benta bat keseng Kongres kumba arsnem kata nadu usnem arhajar kat nyo hadu arhajar kat kendai haswa ba unit pai biang pat syaka seng BJP. Menteri Ketenat Ports, Shipping and Waterways ke Sorkar Peng usar Bananda Sunawal ul banjur halor ke pang ban ganti kam ke biade bat kilentia jong kileng bat kijahat hakatan jete lami ngi bat ul pentikna ba ke Sorkar Peng kan syem ye kisenjam ban yai beteng ban wan ra e kam penroi kum kijingte kat leng khnang bakan suk ban penya ye kijahat kit jingket ban syong breu bat kijahat ibahe ban let syakaleng kijaka ula keran hakani ke program bala penlong hanong ba Shillong hanen ke sngi Usunawal Open Pau bau Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi upai khmat bha syakikam ban kentewi kat lingsun hakatan chtai lami ngi. The mode of transportation, that is waterways, it should be given special emphasis, and that is why a lot of infrastructure has been created in all the national waterways in northeast, and equally definitely if there is this kind of like available resources in the rivers of Meghalaya, definitely special emphasis will be given, and all the infrastructure will be built up so that the cargo vessel, passenger vessel, cruise vessel can be very smoothly operated. Ka IIM Shillong ke penlong yang lempung jong ke 8 Dr. EPJ Abdul Kalam Memorial Lecture ban penpau ke jing hikai jong u bat ke jing job jong ni urus start kum kadak ban sak kan mau ya kelengko sniap jong u kani kelempung kelas sedang da ke bagi samla pule bat kino hikai kila lej ban bu sentiu ban kan mau ya ke jing yadon benta jong u bat ka IIM Shillong bat ki mati ki ba ulai syadin wat hadin ba ula khlat no u Dr. Sanjeev Ningambam Center Head Jong ke Dr. EPJ Abdul Kalam Center for Policy Research and Analysis ke IIM Shillong ulap yang soha ya kini simbenta bat ula keren ru syapang kijing hikai jong Dr. Kalam kijing hikai jong u kiba ula ai kilongkum kijing penpau ya kijing nget jong u ba kijing nang jing tip kedai ke bor ke bawan ra ya kijing kelah. Menteri Ketenat Puli Putih ke Jela urakam sangmar kat baru MLA ke Jawai Wailat Miki Shela barkum jo ru bat unong aibu Ketenat Puli Putih ba HM Shangpliang kilet ban jungok ya School Government Girls Higher Secondary School Jawai. Lasyam ba kenro jong ke school kala Kalam hadin ba jingling shop jong ke area ke Jela Meghalaya dang Shen. Hadin kene ke jinglet jurib Menteri Lapan Pau ba kiladap ban pan ya kai pot ko bnya ka be day bat kani kajing julor shushu Menteri ula simkhya bat bishar ha ka be day bat ki kam ki balaj amtang ba kani ka school henrei ki we pat ki school ru kumjo in the last rainy times I think so it got wrong so we have asked them to prepare the estimate and to place for the government and will do the need. We are working on this. Very soon we will be sending in all lecturers because not only here, in all the government high school, all the lecturers, all the principal and vice principals and back end, the
including SDSU, DSU. So one officer is holding a triple, all the responsibility in this too. We know. So we are working on this and wait for next 2-3 weeks. ការMeghalaya Rural Tourism Forum កលបរំជូរីជាសាបាត់ចងគីកាលីកម៉ៃហៅអ៊ំតងារ East Khasi Hills ដាគិតខតកសែង New Trap National Youth Front ហាកាអរនរីតរិកណៃតុង Uchairman ka forum uba Alan West Kharkongor habe kran kilat pathai kubor hadin balawai ka jing yalang ulong ba ka jing e ka ba ka jala ke kendo kalang ba ka ling sun ka ba he kam la ban hiar ha ka kat ling sun ha umroi kani ka dei ka we na ki daw ka bakta ya ka yo ka kot jong kinong nya kali tores ha ka jala ula pentip ru ba ka forum kan sapha ru ya ka sithi ka sarkar jala ha ka be dei bat kani Aduh kata-kata kita jika tujuh pi action ke jongki kami ha pun tiga lawan kita jing but da jing so kia hi baru khot la pun pau ya ka jing snow long shong sir ani ka kam tourism hadin ka jing jam sni bakta ya ka kamai ka jing jongki ti municipal court hi la ya tai babun ki mdi su tang ka jing jam min rei kum lo banang ni sakman nang wa ka kam chu kai per thai kan long be ti dan kam hi banora ya ka jing shong sok shong san bat ban penduna ki jing ja ki bala ban long ki ba penting ki beri na bar banwan chani ti karai hi mentan kasni nakaliang jong barokh ki lawan ko long be man uwe bakrem long ka pendem ya ka jing ja men kasni Presiden Keseng VPP uba Adan Mela Besayomot ulakan tha ya CM ka JHADC halor ka jing bom penankam ya ka pisah ka plat sha ka executive committee ban penbet ya ka jing ka bayadai ba ka jing siu tulap ya ki nong tre ka JHADC ya ka ni ka jing kan tha la kren ha ka jing yalang ai khublai pat ba ka balalong ha West Giant Hills District ban ai khublai ya ki nong shan ka blajet yo ba Ricky AJ Singkon kumu MP ha ka ni election Lok Sabha padang syudap uba Adan ulapan pawru ya ka jing kermen bakasengkan la ban job ha kani ke election MDC banwan lapan phu pan pheng ya kani ka sngi da jing don nangkat lang jong MLA ka VPP uba Bright Star Well marbanyang bat kiwe ki he ki han Forest Department bat kena penpau ya kata noi ke ke bami ni ipun banda ka khubor dawa panma utau CM ya uni nangalam ji ba damewan ni rembai dawa panma nomor boyam bagay tagar fokur noi ko ki pada the voice of the people party kamjukren kumar kamjukren songset kamjukren puna ndrei nikren ya ka e ka bangi tikna ba kalong kabadai ko ki pada be jana Kidkot jong kaseng New Trap Youth Council Northwest Khasi Hills District hapok ka jingilam jong General Secretary uba Shambor Langrin kile let ban yakando yaw Deputy Commissioner ka Eastern West Khasi Hills District uba Gideon Karmo Plang ban IT ya ka jing tho ka bakadaw ya kilai tali kimat bakta bahaya ka than kum ka jing jale jong drug ka jing penseleman permi ya result DSC bat ka jing penlong ya ka jing kap khwai do kha nagapor shakapor Iwan yang ban pensengau ya ka jing Hakmat Deputy Commissioner jong ka district baka district Eastern West lengba jong u ka ban sim ka jingkit khni khnang ba ne jingdi usniu unumla ban sukli ban rum hapo ka district jong i naman kumbalong menta bon isamla jong jat reu ingop how ni jingdi usniu Kinong snong ka snong umkram ka Eastern West Khasi Hills District lapan pa ya jing sungkya halor ka jing jungot no jong kawa kenchi bat amla shu ban le umbam umdi la yathu babaro shilinter jong gani kawa kala jungot kumta kinong snong kilakan tu ya baro ba kidei ban pene pansa ka spa maryang kentup ru ya kani kawa si kalong watang ban di tong ru ngim yo shu dai tang ne po snum krem bot kini ki snong por marjan ru por klang ki wan ni ka ban tong ya ka di nang ne na ka wa si te ka long ka jing long ka bakrau ka pech ya kini ki sgi bam ta nomor na sakhi sya ba ka ne ka wa ka long ka ba jabo adu ka takta
kantam kini kisni. UMLA na mawag ng constituency ba Livingstone Carpran hin kasngi ulapan kuburom yagi kat kanday ngot kid kot jong ka kanhon special rescue team jong ki pulit ka jala Meghalaya. Kini ki kat kanday ngot ki kan top sang ngot ki officer bat katsan ngot kid kot jong kat fire bat emergency service. Ha kani kasngi le don lang ru bat udarwen am sangma SP kat fire and emergency. Ka Umdihar Sports and Welfare Club Kalapan na ban penya yak open knockout football tournament ha ubanai ban wan hamadan yelekai ha Umdihar. Kinung job kin yo ra yak kusnam da kapisa ka balong rupo hajar tengka kat ba ka kenhon ka bawan baar kan yo lai po hajar tengka. Yak ipom penrung kerteng an yo tat hadu ka kandai tarik menta ubanai nailor nailar. Umdihar Sport and Welfare Club ngi pentip sah barok ki riu ik football bangin pelong ya open to all knockout football tournament kaban sedang ngadu ka khatsang tarik ubna Agos araja arsau bat ya ki kusnam kilong kumihru ki bawan nengkong kin yo riu po hajar tengka bat bawan baal kanong lai po hajar tengka bat ya ki by entry fee kanong lai hajar samspa bat kabai game fee kanong 1000 tengka. Henang ta ya ka last date ba pinsok bit no ya kini ki form kanong ha khandai tarik ubna Agos araja arsau. Ka nong ya set suloi ke India ke Manu Bhakar kalau yo Korea ke takma banengkong na kalyang jong keri ha ke Paris Olympics araja arsau da ka bayo ra ya ke takma renong ha ka jingi kop siat air pistol bas pumitar joki kin thei ha ke final ka balalong ha Shatuhu Shooting Center. Lengba kini kejing job ke Bhakar kelala bantau history ban long ke kenthe banengkong negeri India ban yo takma ha kejing yakop siat ha kejing lekai ha ke Olympic ha ke jugo poru Arjun Babuta bat ke Ramita Jindal ru klayo ban Korea ke takma na ke bantagari da ke bayo rung sya ke final jong ki shendrang bat kenthe kumju ha kejing yakop siat suloi bashpo mitar. Mentapat ngini pe kejing long jingman kesuneng hasilong. Kejing shit kalong arpo prapon degree Celsius bat kejing kret kalong kat kandai degree Celsius. Kejing skim kau hau kalong nyupun ri nagi spa menstep bat propway nagi spa jan mit. Kalak bandan kejing hap slap bat kejing tir perthat hagi katuk ani gijaka. Shua ban pois kubukut jong tuk kubor ngini pe biang sisen ni kemat bokang san. Tunggu Presiden Keri Kedrapadi Murmu ya UCH Vijay Shankar kumula ke Jala Meghalaya. Pentikna Menteri Ketnat Ikam Ports, Shipping and Waterways ke Sorkar Deng usar benenda sunawal ba anwanra ikam penroy hakiru wa ke Jala Meghalaya. Kenmau brom ka IM Shillong ikalang ko sngiyap Dr. EPJ Abdul Kalam la penlong ikalang pong ai jing hikai. Yokor takma kadong yasiat suloi ke India ke Manu Bhakar ha yak takma banengkong na ke benta ke India ha ke Paris Olympics arajar arsau. Te perlok tung na posyok bukot jong tuk kubor jong yung mentaga janmit haduk mengi syam yang pila syagasi kublai. Good evening, viewers. Welcome to the Notice News Bulletin. This is Monjoy presenting the headlines first. Shooter Manu Bhakar creates history by becoming the first woman shooter to win a medal in Olympics.
Prime Minister Narendra Modi addresses the nation in the 112th episode of Man Ki Baat. President Draupadi Murmu appoints new governors. Sikkim Governor Lakshman Prasad Acharya appointed as the new governor of Assam. Sikkim Chief Minister Prem Singh Tamang meets former Sikkim Governor Ganga Prasad in New Delhi. And Sri Lanka trashed India by 8 wickets to win Women's T20 Asia Cup cricket in Dambulla. The news in detail. India's ace shooter Manu Bhaker created history by becoming first woman shooter to win a medal in Olympics. In the women's 10-meter air pistol final at the Paris Olympics